Lang tum anak hello penirang dak nililong anak humbi kasi nilihin penirang itu kanta joro papel anak cepat dupa. Cho, ini kan. Dan ngana tum pana chahangge nili nangening jedun ni asan ke lapalo non pokajan LA Assam Assembly election long kecipate dun ji kusi ninghang lo kasi nang tum pana na chup khage lahan do. Nang li kopia party ban sinang li throw ding pula. Nona matke nili lapu party bang ke nili ningje pon pelang asimo por nang le lote ansi rata tumhan pachini po. Nang li kedam tang tame nang li kapre ka song nang tame kecerap dun puson dum. Nili aprang man ta madua song ta cerap dun puke ai Abi pinang de. Temen nang li party long kidotip ko so party long sinang li dotip kedam tang. non make madua party long ta tutip thelang. Dotip thilang de. Temen nang li ke intelitum karbiang long la pen di mahaso kar I. Article 244A ke la ke il tuma kenang sot nai lo nang li jong sila MLA election jong si hide lo dang te assembly along nang li ningji dun thegi ma so lam butha. Jong si nili bukajan LA Assam Assembly long election pathulong hadat pulte rata kemang ke nili article 244A bang ke nili pachun po. Ulang de.